Piece ek kora puthak me kapedo. Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong atom pherangke ame kapedo. National Jump Rope Championship along Karbi Anglong pentabang pianin sopiatum kachipati dunjia phan kebar. Kardom Karbi Prime Tumalang Peneli Sami Raniti Mungpi Nana Joikha Birtang Ton Pen. Sarapothar MSC constituency arlo 4000 langteng pathuak lamalong risim kangtang kiot song trokato pis ek kora pothak mei kapi dopona berta pirangki Bisnu lethepen bertanang pale. Labangso me kechari pon housing kathar pen kachari pon amelo bidyaterang pen meyalam thepachani ponsi BJP claim bang robi rongpi BJP Sarapothar Mandar committee ame pulokhiram rongpi social welfare board chairman kadom terangpi abarin UPL e binut tokbi rong asar pen sorkari gangbura atom chetong doneti. Abarim UPL e binut tokbi pen rada phan mon samalamdan kachetok pona puthak klar dak pen than pachani pon. Labangso alamdana long karbia khe apam thangnat kan ho kabi pusi ningje pon. Bang via kupen sita ke ekdam protest rally ki padu pen chenglok rak me melo ne tum hodak pen wang pen Delhi pen airplane pen wang lo dak Guwahati nang sun lo lasun nang ki sun hota adhek tum ke nangkar chutum lo adhek tum ke flag ki iknai paklang flag card along ekdam laso court ke chok chi ne tum ning samsi ki pen chenglok ne tum phanang ki paklang ning oi me la pen ning ta jangje me rak ta me West Karbi Anglong Amri constituency ka parlo ulukunchi along Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong West Karbi Anglong District Committee atom pherangke ame kapito mana berta pherangke pirata ni pen berta na pale. Kidam tang chiti ni phai player ni song trok resim kang tang ke ora song lapen Bharat Sarkaran parta Assam Sarkar pen lamdan kachetok along close 2.3 along inghoi cap open for all ko along chikrodun thekte pusi bhaskar rong pen pherangke ame along ningje pon. Jongsi labangso close pachon det pulote Karbi Anglong ar lokachi song amede inthurji pusi pherangke angno lamthe ningje pon. Lasi labangso 2.3 close abangke implement long le pusi Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong West Karbi Anglong aroatum ningje pon. Tum ITP ke asong pen mangke lanon 10 seat implement det labangke niletum labangso aron mangke niltum 6 sidul aron labangke niletum ITP ka song men na che song wekji lapen la sobangke niltum long proyek 6 sidul area long lapen kedam tangarni Himonto Biswa Sharma alangli Assam Chief Minister alangli nungje Karbi Anglong 6 sidul area ke konane along le ahoy along le along same namlong lapen ahem phutum jorwek nangji po alam kipu halabang so long mangke nilitum asong pen lage che donun thek the lapen nilitum Karbi Anglong lapen la 6 sidul area ke nilitum phan la ke dobare makhaya tuma phan ke hajat penon sitame niletum 10 sis apu la sosit amukha bang ke niletum ke pekon thek thelo lapen jong silitum pekon thek pute kuson men silitum Karbi khai ke rengla lake litum hamphang asong men da che songji jong silitum pekon det pute ipu thaga chiri ke elo wala mangsi alang litum tim Karbi Anglong ta chima thana po ipu thaga chiri arong ki chelo pulote la solong mangke kopi pensi ke lo alang litum ipu thaga chiri nang chelote hoitu others pen bang tum do po ha konane taligu tum ta bang po da ke 6 dol yara long ke litum ke candidate thorlong po po sita me la bang so ki thorlong ji pen bang ke ali nanga chu en lo la da ke ali nanga chu na la mai kopi polo alang litum komane ahem along bhiti chonam no po ahem pu tuman che phabom po alang li tuman che phabom bensi anke hamane tumangke chehang der pon ke lason mesi ele tum hanke mojur por Karbi Anglong ta Tripura sonang mandet po lason thakasi nile tum labang so alamangke chedonun thekte ten sit po mukhabang nile tum chedonun thekte lage hamphang don pen nile tum chisong bangtangji lape nile tum ITP ke asong meta nile tum labang so lomangke ka chisong pangtang pom bekji 10 seat for open for all po bangke ni tum chidon de alang litum dake isi Karbi Anglong bote isi litum dake 6 sidul area alang litum chini pame lasi laso bangke alang litum laso bang claim ke derning po bang sin litum song hin den alang litum phan isi nilitum pini dak ulukunchi long sta menitum fresh bed
fresh meat litum dak phanang kok lo lasi alang litum han isi bangke non la dak bangke scrap vek nang ji kar biang long la so bang implement long le la ke scrap vek nang ji pusini litum ITPA song hin bangke alang litum han da bilo lasi nilitum kebang jilang arni bangke nilitum malang litum han sitame kemisen akam long bangke nilitum che don don la pen non Jamro Federation of India tumahin pen Rajasthan along rilaki City Udaipura long kapadopon ingdeng thongke pratroxy National Jamro Championship along Samime Tisopi Jessica Teronpi Sengmi rong pipi lapen angring phangchupia tumta kachipati dunjia phan dipu karbiang long pen padabada bartanglo Karbiang long pen National Level Jamro Championship along kapathu duncheng Samime Tisopi Jessica Teronpi Sengmi rong pipi lapen angring phangchupia tum henlo Isi national level kapathu kacepati along kapathu dunjia pangsa mimet Jessica atum along akira kacuhang damta maduta kirab dun lokabang abe pintusi birta longdon. Stamimet tisopi ke Canada along sopi Ottawa along International Jam Rope Championship along India pen kapathu dunjia phan kangwai pada selection longdon lo. Bota pirthia dang pi corona awara krem ke bat pika joini halaso kapathu pawedet lo. Binpur pame Samime Tisopi Jessica Teronpi Sengmi rong pipi lapen angring phangchupia tumke aprang 36 National Jam Rope Championship along ta kapathu duntang atumlo Lanar ni pen ke corona awara krem ke hai pika joini thang kapathu ka chipate pavida tapi non awara krem nang ki jumbo ma joini puthot kapathu ka chipate padoponlo malam sopora phan birtamu inton eksena আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Nali tum azo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do puluh tangti non pen ke mat hanang nilo. Alon medical store. Kecing si karbiang bong pen kampuceng pharmacy. Lapang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai le nang jisita ladak longpon ekje. Lapen kilong ya dowai nang ji pulo te order pikang lote prapjin pen longpon ekje. La Sidifu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nang litunta Humri Ignot. An sose kachini jiapan la abel ki pia number along Humri Iktame. Dihina mopit putat birta along wangtulong. West Karbi Anglong Amri constituency ka parlo umpanai PWD road division repairing asai ki claim ki tangte reka jok asai tangte angko sai phuatom kedona nikan MP Barem Dr. Jayanto Rongpi pensila dangso PWD asai hem impuponlo la sopit Karbi Anglong autonomous council atom kelang prikavia jok ahem heno etlo la sonsi Karbi Anglong autonomous council pen repairing upon tender patla ponsi sai paklem toido sita asai ki claim ki sai oi hekti tina bana long si color with pre pen Sai hem setame lapuat ha color with pre pensi sai patang derajok atin huak erlo. Sita lason si sai puatum sai hem along sai claim inang long. Amni constituency arlo ke non amta digital India kai ledam delang. Lason si towar ke me kawe pendang lok network kawe ara ratum kai ta kisung pen jokung ilang pusi amri along chirok tok ara ratum ning guarantee. কিন্তু আমার কারণে এখন নতুন বিল্ডিং যদি পাই খুব ভালো লাগে এতিয়া এই আমি গম পোৱা মতেতো এইটো বিল্ডিংটো 1994ত MP জয়ন্ত ৰংপিয়ে এইটো ইনগ্ৰেট কৰিছিলে 1994ৰ পৰা মানে আজিলৈকে 27 ইয়াৰ হৈ গ'ল 27 ইয়াৰ পুৰণি বিল্ডিংটো কাম কৰাটো মানে আৰু ক'বলৈ গ'লে বহুত অসুবিধা হয় কিমান পুৰণা হৈ গ'ল অৱস্থা নাই এতিয়া বিল্ডিং নতুন বিল্ডিং নালাগে নেকি আপোনাৰ লাগিব পালে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কেনেভাৱে আমাক যদি ফাংচনিং যদি কৰিবলৈ আছে তেনেহ'লে আমি ভাল হৈ পাওঁ খুব চৰকাৰক কি ক'ব আপুনি চৰকাৰক কি বুলি ক'ম অনুমতি ল'বলৈ হ'লে যে আমি ফাংচন নাপাওঁ কেনেকৈ কৰিম 27 years হ'ল এই বিল্ডিং ইমান বেয়া অৱস্থাৰ ঘৰত কাম কৰিব লগীয়া হৈছে PWD ডিপাৰ্টমেণ্টে তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্টে কোনো গভৰ্ণমেণ্টৰ একো খবৰ লোৱা নাই
আমাৰ হেৰি KSC ফালৰ পৰা মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ CM তুলিৰাম লংহাং ডাঙৰীয়াক আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অতি সোনকালে সেই PWD বিল্ডিংটো নিৰ্মাণ কৰি দিয়ক। লগতে আমাৰ হেৰি MP ডাঙৰীয়াক PWD EM অলপ চিলৰ PWD EM তথা MP হৰেণ সিং দে ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁৰ PWD ডিপাৰ্টমেণ্ট Pinia Birta Bangla Pangse Kangton Iklo, the Metak me, Kurwang Thu.